Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi September ni som pathum hania clear tu le ngai thatu jong te chibai kan buk thau chau ane NATO chuan khochak lampanga NATO member ramria te ven himna uluk zo ka kalpui hantum dona Russian supai tele drone te lo thli thaina mun tur muning emaza ta siambel antum dona ni ti anpuang ta ane Nepal boina zoi chin fel chau ani meka Nepal Major Prime Minister Masaberatan Susila Karkichu Laklu Anita Hani United Nations Organization General Assembly Chuan Palestinian Mitetan Palestine Ramdin Turin Thutluk na Ansiam Taruk Maibok Amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau Hani Ole Ukraine in donai na hong chau mek te hanthir ma sateang Russia in Ukraine na bainale anek na takara Eastern Sentry anti chu hon thar ani don ta ni ti anpuanga NATO Eastern Sentry tia hansoi hi NATO khochak lampang an member ram te Russia ne na hanin rin nai vaya Russian sipai tele drone te missile te lowen thak na le uluk taka thli thlai na mun tur sipai te om na mun post chi rang an siam don ani ti na hania NATO Secretary General Margaret Chuan NATO Headquarters Brussels atanga thuchua asiam danin NATO khochak lampang ven himna turatana ruamana thar lo mek hi ramin ven him puiton tura trangrol pol kanni na tichak tu le nem nget tu ani dona NATO member ram te van Boruak le khomol jongjong te veng him turin kanin peirangani ti ati chiang to kang hati hebaka hian Margaret Chuan hepol thilti thaina le chakna hian rin nang het tak ka hatlatani hatia Russia hian Ukraine bai chau hi athil tum mani don lawa Europe ram sang ta hian hetiang boina hi lama chunjel thei kan nia chutiang chu lo thlen ngai turin Russia chuan abai sei boka mase chutianga Russian bai pui thak na lian tak ta chu NATO khochak lampanga ven himna thar kan ro man hian adang chat thei ngai donani hati hebaka hian NATO Secretary General Margaret hian asoi dan chuan Russia hian hypersonic missile thangin Ukraine ramchunga hian amang towa attack drone nei lom berber po amang kim dau vector boka masa in doutran tiratanga tun thang hian Ukraine chuan Western Air Defense System traberber tero chu anlamang thailawa masa chu ti chung chuan Ukraine masona lian tham nei hlei thailowin tun thang hian dan animeka chuwang chuan Russian ral thom telakatang hian NATO chuan zirlai thar zir tur engma kan muri lawani hati Russia Sidewinder missile ho da chu pakhat man po cheng noi li te hania masa chu tianga Russian missile lom le drone lom tak te lo dan chana le lo kahthlak na tan chuan Western ral thuam man tlom tak cheng sing khat man te man ani thina chuwang chuan NATO hian Russia lakatang hian lesson thar zirlai thar zir tur engma kan la nei lawani hati Kyiv Independent in report and pek dan chuan NATO Eastern Sentry an launch tur hi Poland ramri mun frang Ukraine ne na hanin rina te Belarus ne na hanin rina tele Finland border mun franga te da turin rom manani hanti mase Russia chuan ramria mindau dal zonga Finland hian sipai tamzo karon da khomani chuan engram sipai poni sela Russia daudal dan lian taka kan ngai dona chutianga mindau dal zonga chet na chu Russia chuan engtika ma en liam atum ngai lawang hanti Mase tun truma boina sosang chome ka wang hian NATO hian nungtol antum to bik lo ni in hariata German Bundestag Defense Chief chuan Russia ramchunga drone siam chuan mun drone factory te ti chetanga ya NATO hian Moscow drone te kan ka tha kangai bokani tin thurum tak mai thuchua aron siama hei hian khovel media mun franga le Russian media tengeya pom mun aron luanghal choi maya Bundestag anti hi German Parliament tila hadik ber mainga tichon he thu sai tu hi German Parliament Defense Committee an ho tulu ber Thomas Rockam bani Rockam hian Ukraine chuan Russia ramchunga target poimo berber te han ka thaina tur air defense system le manro changkang tak adong donani ti apuanga NATO chunga inram na siam chuan trangrol ram te van Boruak lampanga lom na thlen thai te thian fai turin chakna kan nei tam to kani hatia Euromaidan Presin report and pek dan chuan Russo-Ukrainian war kalai meka hian Polish van Boruak Russian UAV drone tren khat te anlu nuwa
Ukraine nena hetiang theina sangjok pek hi thilpoi mo takania German chuan Rasjo airport ang chite ven hi mani theina turin Patriot air defense system le sipai zani vel anda bela Dutch F-35 ta chuan drone pathumaya tlem lo an kap thabokani anti tichuan German Bundestag Defense Committee Chief Thomas Rokamp chuan Russia tan warning poimo tak mai ha soi chuak boka NATO hian Ukraine van Boruak ka Russian drone ta chu kan kahthlak atrula Russia ram chunga drone siam chona mun drone production site rang te drone ka chona mun launchpad chi rang ta chu kan bei atrula ni atibok mase chumi tan chuan Ukraine hi nasataka kan thuam chaka thlopna chak jok le trangkai jok kan pe katrulta German chuan hetianga Ukraine tranpuina tana contribution kan pek thin chu nasatakin kan tipung dona helai biala hian drone manga indona nasatak hi boina ti punlun tu lian berania chung drone te kathak thaina tur chuan modern air defense system tele drone kathak nana manropoi mo tak ang chi te Ukraine nena hian kan pedona ni German chuan Ukraine van Boruak te ven himlawa hetianga homrangani chuan NATO van Boruak te engtiklai main ahim don loti hi kan thutluk na ni hati Ukraine indona hian tunlai ral thuam lom tak mai hanron lek chokran meka NATO hian rindan nge tak bakhat an nei chu Russia hian Ukraine indona chawa hian adu tok don lawa Poland le Finland te Ukraine dota hian an target le tura an ngai ngetlat ani The Guardian chuan malam huna Russian sipai ten Poland an beina tur le an nek na tur laka ven himani theina turin air support tamjok Poland hena hian pek ani donani ti han puanga NATO hruaitu ta chuan nimin khan press conference anaya France te Germany le Denmark ta chuan nakin loka harsat na lian jok lo thleng thei laka tanga Poland hian in ven himna thajok anei theina turin fighter jet le sipairal thuam dang chi rang te an pek beldonani ti an puanga tichuan kanron soifiat to Eastern Sentry mission ti mason na tur le ti chakna tur hian UK hian fighter jet le ral thuam dang te mang hian tranpuina hapek thei beisenia marlama Arctic bialatanga Black Sea le chimlama Mediterranean tuipui thlengin NATO ven himna huam chin chu ti jaw ani donani ti an soiboka tichuan heng munatang hian Russian drone le missile te kathak ani donani antibok NATO hi haing khrosan saviawa announcement anti chuang hian han chasui tak ani chuan Russian and direct ka in beina direct conflict thengai tur ani dona hemitan hian NATO hi ain puacha tak angai mitam takpo anom boka achan chu NATO in press conference an naina renga NATO sipai ho tulu te mu ani tadeu rangbok mane tichuan Russia le NATO in karbo ruak hi aso sang chhozelani ti nem nget tu chiang tak pakhat chu Nizan Khan Kremlin thupong tu Dmitry Peskov chuan indona ti top nana Moscow le Kiev ten in biak na kan nei jongjong chu ti top lai lo kani ti apuanga Russia ayoa in biak rem na thok tu te jongjong pon an na cholsan ri turin kan thriat tirani hati heti rol hian indona ti top turin in rem na haum thailo top ti na chu hanilawa Ukraine Russia in kan ram lo chin jongjong te hi Ukraine hian an chua san turania chutianga in pek na chau chuan hein do na hi ati top thayani ati media ten an job bel changin Dmitry Peskov chuan in bek na jongjong hi ti top plan mak na turani lawa tuna hian cholsan lailok ri chawania mase Kremlin thirna chuan thil tlendan hi athalo hletwa chuwang chuan in bek na hi ato plan mai thaini hatibok Kremlin spokesman Dmitry Peskov hian in rem na du tak lo nena in bek na kongkhar ania achan chu Europe ho da chuan muanom taka in biak rem na tho chu han du lo wangin hetiang hian kan chevela military te an chat tirvel meka chutianga sipai in six soivel na kara chuan in rem na thung siam turin Kremlin chuan in biak na do ka na kil don lo ati NATO lampang hanin singsak mek lai hian Russia po ain singsalo ani bik lawa nimin September ni som pani tang khan Russia le Belarus te chuan joint military drill lian tak mai Japat 2025 chu hantan ve boka khomolama chuan Belarus le Russia border atanga hlawak lawate indonun chanjarin khomola hande bur maya tuipuilama po Russia hian an thaina han phauchok na salhea Baltic Sea le Barents Sea vela te Russia hian an thaina han phauchok na salhe boka The Moscow Times chuan Barents Sea le Baltic Sea vela hian Russian indolong le Belarusian indolong hlaum tak te anin lan na salhe ni tin han report bok ani
Reuters chuan Russia le Belarus ten joint military drill an nei mek hi military drill panga yang chu ani chia lowin a hriata a chan chu live fire drill ang tewin ral thuam hlom tak tak ka chuani antibok Zapat 2025 military drill hi September ni somparuk thlenga kalpui turin Russia le Belarus hian romhan na hansiam lo kane Zapat drill hlom takawang hian Poland point Russia le Belarus nena hanin rina jongjong chu kharani ti anpongzui vetabok kane Russian media RT chuan van Boruak lama po Zapat drill hian Belarusian sipai tele Russian sipai te anchana hlea fighter jet tele attack helicopter te tangin ral thuam hlom tak tak ka chho chinania khomol lampanga po artillery lian tak tak ten in dawnun chanjirin bompuak ri hriat tu rom deuh ranga tuipui lampanga po in dawlong thran khat te tangin missile te po ka chhuwa ani nuala Russia le Belarus ten Zapat drill tun tuma hanman dan hi lian tham le hlom tak ni ma sela ramdang target tura in buat sai na hanilawa mase nei to le Europe ram ta chuan chutiang tan chuan Russia hian manatuma hanpua heiwang hian western military te nasatakin anin singsame kani tin han report bok ane Poland van Boruak ka Russian drone te han tholu wang khan he Boruak lian tak hi haronin mung chho ania mase hetianga Boruak satak ngai hom chomek lai hian US President Donald Trump chuan Russian drone te Poland van Boruak ka hanlut thi mistake thilti sual pal ani thayani hatia Trump hian hei chau hi hasoi alani talawa tuma ka him don lo ti tongkam hamhangjui le boka Fox News in interview an nei na hian asoi jui na chuan tuma him katum lawa mase diktak chuan an lo danga han titluwa an hlotling talawani engpo ni se Poland hi engtikong jong main in hai turani lo tin Russia chu vau khan na ha pezui thau bok mane President Trump chuan hei hi thilmak takania in rem na chungchanga Putin hian adulain Zelensky an adulawa Zelensky an adulain Putin an adulo boka tuna chuan Zelensky hian adua Putin hian enge du dan ti hi zona ni mekani hati President Donald Trump an Poland van Boruak ka Russian drone thlok lut chu thilti sual pal mistake ani thayani ti asoi chu Poland chuan an hnolani ti rang takin an pongzui ngala ramchung thuk taka an drone te hanon thlok lut nuala hei hi thilti pal ani thailo anti heting kara hian Nepal tolchung boinai ro chuan ziom lam hapan chomeka Nepal Chief Justice Louis Susila Karki chu Generation G protester hroitu ten andu danangin Nepal Mecha Prime Minister Masaber Niturle Prime Minister Lailok Interim Prime Minister Niturin Nepal President Ramchandra Paudel chuan rinam na thu tiam tirin nimin tlai lampanga khan halaluta Nepal Parliament dinglai mek po thiani thu puan ani zui ngal boka Interim Prime Minister Susila Karki kai hroina hnuaya hian Nepal Sarkar Lailok chu akal ri phat dona tichuan nakum March ninga kumsang ni somni paruka hian Nepal Parliament in than pui buat sai turin rom man ani bok ane Kathmandu khopui lian zual mun frang franga curfew han puan po thla zalen ani meka mi puinun phungpo pangai takin hakal chhole tanta meka major area anti mun poi mobi ka te sipai ta enroll na mun than khata chuan lom ma sela ama anga boina lian tak chhuakero chu tun thleng chuan haom tari lo hane Middle East boina po halakal chomek zela United Nations General Assembly nei ania UN General Assembly hian thutluk na resolution lian tak chu han siama mase hei hian om zero chu hanai chia lo hane Europe ramthrang te habik takin France le athurol puiten an malak na te Arab League in UN General Assembly a hanron put luangin resolution hi pasania mase he resolution hi mipui tamjok le ram tamjok te dudanani ti nemhena mai chau ania UN General Assembly a anthurel dan tlang puite ama khan report kanron petoa Israel laka ngong na tak le om jathuk takero chu anai vak don lawani ti kanron report toa tichon tun tuma hian non binding resolution antia chumiom ziaber chu United Nations Organization member 10 an ngai dan le du dan te an rotna te tlang takin han soilanga tichuan thutluk na siamanita mase he resolution hi zom ngai turin dananga pomero chu hanilo ane soifia dan toibera chuan UN General Assembly a Palestinian state din tura resolution an siam hi danin atak taka ti hlotlin nge phut kherlo tina hane tichuan non binding resolution an siam hi dananga ti hlotlin ngai turlamain
mi puitaril rule ngai tu na moral pressure an pek na hani deuh ber jok ani he draft resolution do dal zong hian Israel te United States te Argentina te Hungary te Micronesia te Nauru te Palua te Papua New Guinea te Paraguay le Tonga ten vote an pe a ramsom pani zatin abstent vote an pe boka Mase UN General Assembly a hian atam lam vote chu thutluk na hani wangin Palestinian hote puala rampek hi kandu ni tin thutluk na han siama mase kan soita kang khan ngong lian tak nei thei thilaro chu alani rilo ane tichon Israel chuan he thutluk na hi andau dalani ti rang takin han pongjui ngala Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan UN General Assembly thutluk na hi kandau dala engtika ma Palestinian tetana ramdin hi kanram ti don lawani ati